บ้านเรมันบ้านละไกล
จอมให้ความอาเปลี่ยนไป
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ไม่เจ็บบ้างมาเลยบ้างมามันร้อนมาสิหนักชอกันออกใจจับเล่นแบบไหนฉันลงมาเพราะแค่กินเป็นลาเมื่อเธอพบเธอสายจะต้องมีธรรมดาเด็กที่เราสัญญาสัญญาที่เองเรียกสัญญาmình tha mau mình rót mà thì ấy khai thấy mà cái nhỏ chẳng xong từ sao lên ba nhà rót nước snap ba nhà cho nước snap nó bao nhiêu những cái đó có thằng con nó lắm đi ôi thử nó cái nhông là mỏng mỏng nã lắm đâu kia mẹ hay nên cả mông lưng hoặc là lòng lưng khoang cả lót lên mấy cái này nè cầm lo chơi chết cầm lọc phi lá này cầm lọc nó phải chơi chạm cầm lọc mấy chục này ót chạy chạm đấy mấy cầm lọc phi lá nhưng màอะไรดีcầm lọc nó chạy chạm vô trái chạy chạm đây ពេលបន្តិចនេះខ្ញុំនឹងទីសូមស្នើបងប្អូនអ្នកនៅចិត្តនៅឆ្ងាយសូមជួយឧបត្ថម្ភពួកតារាយើងខ្ញុំផងដោយសារពួកគាត់នៅឆ្ងាយហើយគាត់មកនេះមកដើម្បីជួយវត្តហើយដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវការកហុយបន្តិចបន្តួចណាបងប្អូនមានចិត្តជ្រះថ្លាដើម្បីជួយកហុយអាចគាត់សូមអញ្ជើញនៅខាងមុខ Ladies and gentlemen, we are here to accept the donation of stopping from Cambodia in
they volunteered come here today and tomorrow to perform at our temple. So if you guys have generosity, please make a little bit of donation from your heart. So they can have something to go back home. So thank you so much. Thank you. May God bless you all these Cambodian New Years. Bring you guys prosperity, happiness, and lots of luck and good health. អរគុណច្រើនសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុបណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីអរគុណបងទាំងអស់សូមអរគុណ Thank you Happy New Year Thank you អរគុណច្រើនអរគុណទោះតែសធាបណ្ណាក៏ដោយតែបើយើងបងចូលច្រើនគ្នាទៅក៏បានច្រើនតាមនឹងដែរចាហើយដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំ Nancy សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផ្ទាល់តែម្ដងចា Nancy, thank you so much for your generosity and to make a donation for them. So we are here greatly appreciate it very much. Thank you.អរគុណលោកពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជូនកាដូដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរមានសុខភាពល្អឆ្នាំថ្មីជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចសម្រាប់អរគុណច្រើនគាត់ឲ្យឡើង100អរគុណណាស់បងThank you អរគុណ100ក៏ដោយ$1ក៏ដោយសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីសុខភាពល្អសុភមង្គលសុវត្ថិភាពទៅណាមកណាជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន1រៀល10រៀល100ចាបងចាស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាសូមអរគុណអរគុណណាបងអរគុណណាចាសូមអរគុណ Thank you បងអរគុណយើងខ្ញុំទាំង3នាក់ថ្ងៃ11ចូលមកតែមិនតែពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ once again thank you so much for your generosity today so you're with all these money so we can help them to go back home so at least they have some memories from our temple here so we are here from I don't know where you guys come from but